Claro. Isto non é un poema, unha transfusión oceánica. Isto é unha chamada de lamento. O mundo. Estamos nun barco de baixura na Galiza, a nosa terra galega. Que fai 2 anos, ou 3, a flota galega, os barcos de baixura, de pesca artesanal, que salimos ás 5 da mañán e ás 2 da tarde xa estamos na casa, non podemos coller nin a primeira sarda. As cotas que dá a Unión Europea son ridículas. Desde aquí quero darlle enhoraboa aos políticos ingleses. 150.000 toneladas de sarda. Nós solamente tuvemos 20.000. En 5 ou 6 días ou 7 días se agotou a cuota no Cantábrico. Independientemente deso, porque non quero entrar en detalles se barcos de arrastre, se barcos do cerco. Os meus avós, os meus tartaravós, os meus antepasados nunca tiveron que tirar un peixe a mar. Este é o noso futuro. Este é o noso futuro. Por que as amas de casa teñen que ir ao supermercado e non poden comprar unha puñetera sarda cando é un peixe que está espeso? Onte collín 300 kilos e estuven que tirar ao mar. Hoxe vin aquí a outro sitio que estaba a 10 kilómetros ali. É o mismo, estamos plagados de sarda por todos os sitios. E non nos deixa mallar outro tipo de peixe. 3 pescadillas collemos hoxe. Como é posible isto? Como é posible que no mundo cheguemos a esta inhumanidade? E que se eu te digo aos políticos, bueno, non a vou a tirar, deixádeme levar a terra e darlle a un ONG que colla e me metan, como xa te meteron a compañeros nosos, 1.000 euros de multa por 5 caixas. Como é posible isto? Vamos ben neste sistema capitalista. Isto é o que quere o mundo. Isto é o que queren os nosos políticos. Este mensaxe que te quero dar ás persoas que dependen de min, a xente do ceo que me fai falta para deixar o peixe na lonxa, os transportistas que levan os nosos peixes para calquer parte do mundo, para Madrid, os mecánicos, os electricistas que nos veñen a reparar os barcos, as placeras que non poden comprar unha sarda nosa, a canta xente que depende de nós. Nós creamos 10 postos de traballo directos. Como é posible que cheguemos a isto? Pois é o que pasa, é o que quero que revesa toda Galiza. Nós non pescamos miles de toneladas. Saliu nos periódicos estes días que si hubo barcos que pescaban 20.000 toneladas, ou 20.000 kilos, perdón. Nós hoxe podemos coller 200 kilos, mañán igual non collemos ninguna, pero neste momento está aquí e non podemos levarla para a terra. Isto é unha desgracia, porque se levamos así 3 anos, aparte que é unha injusticia. This is a message for the world. This is Europe. This is the mackerel. We are coastal fisheries, and the European Commission tell us shoot the mackerel on the water, and we have to shoot the mackerel on the water. Our fishing vessel has 9 meters, 2 people. All the life, our father and grandfather never shoot on the water. Only 1 fish, never shoot on the water. 1 fish. And the European Fishing Commission tell us shoot the mackerel on the water. This is Europe. We are a fisherman of Galiza,
northwest of Spain. And we are going to die with this politics. This is crazy. The mackerel on the water, when the coastal fisheries never shoot, never fish to the sea. And we love the sea. We love the sea, Maria Damanaki. We love the sea. Para.